Tala flapa malo le soifua le amtang fo le deiwa yaso se whapoponga o tala fo le radio Samoa. Mai Amerika ma Iran mo whaidua se sui o Amerika i le CNN sa tau whaiwhaia o sa whainga Amerika ma Iran i le whaiunga le yaso i le no whanga o Yaile Strait of Hormuz ma watao fia mo le teminei. Wa mai poti mai le sui o Amerika o loo whawo petara noanga e ui o sa whainga nadia i le whaiunga le yaso mai tu umai lua wa lamati ai ma le marienga lele i le vatu nei una sainia mo le whaamutaina o le taua ma le whaama wina o tala noanga mo le ono sepulu waso. Ta ua le suide o Amerika o loo mawhai nei una whewa isa o loto waa i le Strait of Hormuz peitai e le o atangia le marienga na whaia i le meo lo tūra i mai lea no whanga. I le panona whai mai Iran e manao mia lava leo ese umamai o vainga awa Israelu mai lea tunu ma e tatau una avea lea o se vaenga o le marienga ma Amerika ona o le whaawau pea o whetawinga a Israelu ma le Hezbollah e a tiri a awhia ai tau mwhainga mo se whine mu i le itua le rarangi. Mai mai wa maari rea sui o atanu e lua e whainua i Qatar i le asorua o le vasanei e to e whaawau waitar noanga. I Thailand, o whailua whanau noanga o le ainga o le tene tite se purufitu tau sanga mai Thailand le ana mawala na tino mariu i se ato pau lea ua moria ma pu e nai se ri mai au se talia. Wai mai leo leo pe ona ripotia le CNN no lato pu e na lea li au se talia fast food tau sanga i le malaiva alele i Bangkok i le sto nai. Al whaalamlawe na tupu i le tu i sa sae o Bangkok. O lewa masalomia i le whaalamlawe o whaedo mai le CNN o Simon Peter Carmen ma o whenga i nei ma morianga o le whasio ti tangata ma le nanaina o se tino mariu ma isi morianga. Wai mai leo Thailand no lato wilo ilo ina ata mai le CCTV o lo ilo atu wai Carmen o anga i atu i se no fuanga ma le ua mariu ai toe vai a mulimuriane na o ia o lo anga i ese mai lea no fuanga whaatasi male ato pau a wale ai le tamai ta i e pe ona whetaua ina. I tustu singa leo ilana i tūlau o le Facebook o whaenuai na nga i atu lea li i male ato pau i le wilafi sa i a whaunga ina o anga i se no fuanga vaoa e lata i le awala o le train. Na pu e leo i se taimi mulimuriane mai le malai vaalele a sauni e toe pu e mailana vaalele i au se talia. I Europa, o le tau mawhanawhana ma le bevela ua whaalongoina i Europa e ono tua ia i le telo le au maririu o li putia mai lea whaitua le rarolangi o se finangalo whaaria lea o le whaalulunga o le soifua malaloina le rarolangi le World Health Organization po le WHO. Whai mai le BBC o atunu e peo Siamani, Poland ma le Czech Republic na matua i whaalongoina i le bevela. Ai mai se lava i lea Susana te nei, ma ua whaeloa i Tedros Adhanom Ghebreyesus i sana tustu singa i le upengata whaelangi le X. E siria i le afe tolu se lau lato ua maaririu talu mai lea so lusu tasio uni e iaiso o tanga i le tau vevela o lo oa afia i nei Europa. Pa mai e maasani o na whaingoa afianga o le tau vevela lea o le silent killer, ma o fausanga o fale ai mai se fale whainga ruenga maa onga e le tala whea ngai ma lea i tu ai ngā tau. Wa mai a whaelo fo ele mtanga luenga le soifua malaloina i wharani, pe ama le afe tangata na maaririu talu mai lea soruru talu ai, ma o le to tele i la tauata i ono su lima tausanga masiri atu. O Europa le kontineta e o pito vave na vela sia i le rarangi e pe ona whaelo e Tedros, ma o whaelo le reporte le BBC, o le vevela whaalongoina i le tele o iatunu e tai fast food mona tupu te keri. Iau se talia, o lo wala nei leo Australia mo se fsosoani le saidi o le au soltu la fono, o lo au fia i leo ta tele o le whala au fasaina le cocaine, e o lo na tau le tolu surono miliona Australia, leo ta o lo fita ua ina sana na mai i te tonu o se container la oloa na au mai ai frozen berries. O le vaenga le Border Force Australia na mawaina leo ta i te tonu o le container malulu le mai Chile, sa iei le Port Botany, wa taunu mai i sini le sorulu le Western Way. Na wala awa nei loa ma le Federal Police Australia mai loa ai, se lau se fulu a fifi o le pauta pae na maua, o na nā mai tutonu le container sa fua mo le tui mātui se sifo sini. Pa maunia e siaki na whaia i le cocaine, o le cocaine e o lo na tau i le tolu sunu ono miliona. Tau sanga ina fo i sosoani le atinu i sa idio i la tolo i tua o le nei ngā yoinga, ma le whamtalanga leo, wa ngā i lunga leo whaio i tu ai ngā containers whapea ua whao ngā mai le au solutu la fono, ina nā mai ai whala au wha saina i le atunu.
Talmunbuni mal Pasifika, sa no stasi o tangata e te rero na sira fia i le fausia ma le whaatulangana o ata o fale po o se architecture e mana o mia e te ro o na whaatu o tele sui whaapea mai le Pasifika i le tua inga ngā luenga lea. O le ali whano Dr. Albert Refiti, wali i patia le Beida New Zealand o se polofesa o le aitua inga ngā luenga i le AUT, a o tele tausanga o whaia o ngā mga lua i au te roa. Pa mai ai le whaatanronga ma le teo whaapamalo New Zealand o iau se tangata tupunga mai Samoa, ma o ia mai tawina wa iei se kulupo tangata talabou ma le Pasifika, wa anga i atu moa o onga i le universite i le matatalia, au lo mawala lo pea leo whai o tangata e o mai Pasifika, o se ngā luenga tā ua e whaatulanga i le tu ai ngā soifua e soifua i le tangata. Na ia tā ua foi, o le tō tere o nei o tātou tangata e anga i lea matata, o le tele foi leo lea wanoa e amatai o na tātou whaia whaai unga e whausia whale e tala whea ngai mō tātou lava tangata. O nisi o maota tā ia whaamamawhai rana saunoanga o le whale Pasifika le Universite o Aukilani, ma le whale Malai Wellingtone o ni no fuanga mō Community Pasifika. Tala nara medio sa mō mala amatanga le nei vai aso. Eva mai pea i the radio kasi lima i wakolu a mo. Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutunga sa o te maitai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fu mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. Sunga o whenga whakao e lo kawa le fōu maunga Max Ila. Senga uka amilo i au kilangi. Mo koe fwoi mai lawa i o tara i le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me piko sidi. E ngā le lua li maka alalwa ia so le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te maua i ta avale ma pa utau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fwoi se ti mag wheels mo so se itu ai ngā ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. O le poro kalame o le Gagaifo Faiva malei a taua savea i lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngase ngase o le fatu. Ma le ngase ngase o le kanesa i fale ma i e lua i Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane i le upeka tawhai langi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Ja, e fia lava ma le anga whaaftai e toi whaatalofa mo whalofa i a te oe Samoa le atunu pele o le ua sfulu ma le balu minute wa te aile tu lae wha a malulu atu whai a si pisi tele o le awala e mua aile sa vali el tangata ai o le mea tau ia wa taunu umai i whanua ai maisa le tātou studio nei ia o lango malu ma tali atu ia le sa o le fionga i le tātou producer le tō wha ia whonga mua po le ftelinga fo ia se Manu Francis Ioane tau walunga atu ai fo i malana o unanga i le asonga fua muri o le nei masina o Juni ia o le toi vai aso toi lua aso tātou o le aso mua o le masina o Iulai masina lona fitu o le tausanga lua fe lua se fulu ma leono fa malofa aftai i le atua i le fōlaunga. Ia mese fo i le whainga malanga le tātou o tunuu i le tili o le ngau sa o patu o le ala. Ia ma whapena fo i le tele o lu i tau sa whea ngai ma i tātou. Ia ai o loo anga le lei pēr le tua. Ma whapena fo i o le whaasino ala. I lau sa walinga ma le tātou fo i whainga malanga. Ia mese o le whainga malanga lau tele le tunu. Sa o whala le lei le tua. I lau alofa tau muli pea i le mamalu o le tunu. Ia e maise fo i
le muti vale o lo wanga le lei. Whawhitai I awanoa, whawhitai le ola ma le soifua, whawhitai fo'i I lau tau singa ma lau puipuinga saunga le mui o mātou tangata, le lau tele o le atunuu, ia ma lo o fo'i au na wha tau wā. Whawhitai le te mā, I lau wanga le lei. E le nisi tala e siri atu nai lo o le nganga whawhitai. Ia, le nā fo'i ua tuana I atu le nā vai aso. Le aso sa pati ana nafi, na te leia ai, pui o malu tapuai ma malu te talo. Ia, sa ulu fale fo I le whanau o le tua ma le au kerisiano. Ia ma sa vavali e tua ma uli mātu fo I whatasi ma le whanau o le ti Apollo. Aia, whapeo koe le no loko fo I whanga o le ki Apollo. O le makau ki a la tau I o le nā mea. Ia, ai whaafitai le tua, maua fo I le awanoa ma le lau I le nei aso e whaawawai le au nanga ma le tautua, a wā le whaafonga anga Samoa. Le tautua o le nai lau lava ngangana, le siu fonga o Samoa, le radio Samoa sfulima I watolu a moi au kilani. Le ngata I le nā o le tātou YouTube channel, I awa pia fo I mo le tātou Facebook, ia maise le whaalau te leina fo I o le nei au onanga, wa iai le tātou wala leo lo whaafonga ma iai Samoa o mai tū mua, ia whapea fo I pule ono I sa la whai, le ainga I le tai, whapea fo I le waa o fonti, ia maise fo I o le tāpua inga, anai o tātou uso I tuila ma manua, le motu sae, ia o lo whaafonga ma iai lunga o le FM 106.1. Iwa, le I le anga le leo le tua ma le whaalau te leina o le ngā luenga. E tau wala tuai le tau tua. Ai ua whapea nā foi. Ona mo mori ai le sāwali tā ua tele o le mori mau I a Keriso. E le upu fola. A le tua I lunga o le nei ala le o te whaafitai ai. A vanoa. E kau ki o whaakasi ai mea whaalarulangi. Ia ma whapea nā ona mo mori atuai ma le sāwali. O le whaola tanga le li I whaola o Yesu Keriso. Whawhitai le tua I nei awanoa le lei. Ia, ona au whaatalofa fo I lea ma whaatulou. E le tāwhatolu o le whanonofo o Samoa. I ona tūlanga whawhenga iai, a wā le tāwhatolu o pulenga wha le malo, ma malu ma pa ia wha le malo. Pa ia fo I ma malu wha le anganu. Ia, ai matua le tuu ia te utou le au whainga luenga te tofi le tua, le ainga sa le vina I te ai malama. Masulu ia Samoa I le malama lama ma le mori mau ia Keriso. Patalo fatu, ma faa, malo watu le soifua manuia ia te utou, tamam tina matua o le atunu, ma lo fo I le wha nono manu, whaafitai te talo, ia, ma hafe mai ai e wha manuia le pulenga le nei au unanga, pena fo I le au whainga ruanga. Ai mese le vai a teo. Io e o te langona le lei le tele o talo sanga ma le mana o te talo o te mamti nā mātutua. Ia lo whamanuia le ngata I alo matama whanau a inga. Ia wa whapena fo I tama whanau lau tele le atunu u I so se matata ma se matafa ioi ma so se au nanga. Haftai talo ia te utou te mamti nā mātua le atunu. Mauta malawa. Mauta ngase, fale o tangata mātua lo tau si ai o tau. Whatalo whatu ia whapena fo I la tau lo ngafa malea fo I au ondanga malea tau tua. O le tau si o le lei ele ngata le whanau la iti ele ioi le aonga. Ia whapena fo I te mamti nā mātua o malo lo retire mai. Ile tele o tau sanga sa la tau ngā lulue puno wa iai. Ile ati na eina o ainga. Lana fo I lea sa ilinga malo. Ya, e no fo I nei le tina o le nganga ma le loto e ane I Samoa. Talinga whao e fia whalongolongo po lea me lai tupu. A wā whalawe lave. E susu e le wha malama ma tilo atu le ainga o le monotanga I le nu. O le monotanga ma le sfuluai ma le alofa I le whaife au ma le e kalesia. Ioe, o me whai te tono a inga, o whaalawe lave o le usui o le whono, o le tuua o le malo, o le whaaru whalenga, ia o se ngalu enga tele.
I to tonu o le nuu ma le tu malo, ia ele ngata fo ile na. O wha msinonga, o wha i poiponga, o wha ngā matai. Oka le mau. Nea o wha la ve lave. E whai atu i nei. E whai atu i nei le tupe. Ia o isi teimi fo ia. Wasu ngata ia le tonga i Samoa. Ia o i nei le tawhao ma le pai le tele o le tonga mātungo fi ma le ia le atunu. Ia o la i teimi o wha la ve lave. Ia el watu ai nei. Matanga atu, mauta atu, pe se furu lima, ie matuate tele. Ia watu i nei. Ia le nā, tā ua tele. Leo si o singa o tātu ainga, e maise, o le whaia pēa, o le nā tautua, o le aitau malele a Samoa, mai tafa e fia o le rangi le ngate New Zealand, nei whatalo whatu, i so se tafa o New Zealand. O lo maua mai eile o nanga ma le tautua le siu whongo Samoa, ma le i atau o sa vea le urua i ali, pesta ta male langi, se yuli, so alo, atu alo manu, Al Harrington, tu manu vau la vea. Aftai, ile, na fui vai aso sa tātou mafutai, ono aso le vai aso. Ia, ale foi lau ta, una olo no winga na, ole aso sa le aso malolo. Ia, koe kangi foi malelongo le aso ngafua. Ia kako koe a vau fo. Tele yo tala mana yo fo le lava yaso o tuna yatu le fono usu o Samoa. Ia lea ua mapuane i falenga se i faia sina malolonga. Ia se i tau vava ai mai ko eko ia meo mangu anga vo i o tala fatau o tu o le tupe. O le mea sili o na taua. Ua pasia le tala fatatau au tu o le tupe. O ia la nisi fai pule e fe i mau i le tulang tulau whaafunga mai i le tunu. I le vaenga ma le vaenga o le paketi ma le paketi. Ua umana si lima ma e ioi te tonu al mauta. Ua pasia ma lango ina le tala o le tupe. Ale malo o le whaatuatua i le atua Samoa o tasi. Le atunu ua atoa le na. Le whainga malo a le atunu ua atoa. Ia, ta ua ia, o le pasi o le tala o le tupe, ia ma ua whapena fo, io na nga iai, a mata loa o na whaatino o le whasoa. Whatalo whapitoa o te loa ua taunu umai i whanua, ia le saa o le fionga i le li i pāremia o le tiktai o le malo, ma le tamao le atunu, ia, vea le nei lao e whatalo whatuai i lau fionga le li i pāremia ma le whaletua, ia whapea fo i le au malanga mamalu le whainga malanga a lau o fionga. Ia awalawa fo i siaki masani o le soifua malolo. I ne tāhua tele le mea le na. Pe tau ai maa pe o ai le atunu o le au whaasala lau o le propaganda media lele o la wha. Le fo la o e suengi kala. Io e wha leanga i le whainga malanga a le fionga le li pānemi. Se hoi whai. Oi fai wale i longa ase mea tau te e le rau whea tulu palmia au tau whaafonga mai ia o fai ia meo press conference fofola le whala ma le au whaasala laumba ma le au tūstala ia le rau wale i longa e risi a wale ia le propaganda media le atu le epa ma le chapipi po whea la au su e maini ia la tau tala wale mele na fai e fofola le whala o la uli ma le au ma le au tūstala ma le au whaasalau le atanu. Ai leo, iei la wali ia. E nofo, ma whaatalitini atu i pētesa, po lunga o penga ta whailangi. O na o la ia lea samo mai ai, mai lei mai ai, upu mo mai mi milo a tōle mea. What now? Ia le prokalame voia ta baiti New Zealand le sau pe atu ua le aonga. What now? Le ala lisi mea le nā le awhai. O le alo mtua suen mo le tala se mo le tala pepelo. Fake news, misinformation, disinformation. Ia o tau sinsila ia. O tau na walai ana pa u le ranking o Samoa. Mai le se lau valus fulu i le tūlanga 50 ma le iwa pe a whaawasenga atu nu o le larulangi. I mea tau media. Ma le mea le media fai tala pepelo. Ma fua mai a o tau. Ia tau te lau la le pelo la uli,
Ia ma le teitai o le atunu ua ma leiloa o tou ia ua maua lalo ai. The ranking of Samoa has now been 59 out of 180 is because of you and your fake news and your misinformation and your disinformation. What now? Now there will be no more press conferences. Where are you going to turn to? Yeah, and that's the problem. You create another problem of looking for fake news about the Prime Minister and his leadership. Yelena, whai amalongo atu ai pēa whapena ia te utau, tau te ola ia tipi kilipi ma tau whaalongo whamai, o le tala lea na whamai lauri, o le tala lea o le wholofolanga, e mai ala tala i le mata upu lea o ati nae, maulua I selenga. E le ai se teimi ua fola atu ai, e le teitai o le malo, o le ao atu le whainga malo, e whai le tau pāmoa, whai le tau pāpua, ma to tō au tō talo ma mea ano. Never. I aise teimi whapena, o le lei le whaalongo, le lei le mawhauwhau. E wawa ai, ma tilo, ma awa ili le lei a mea. O mea ia, watu e la uli, e te tau no tō wō o tō nai whai, o le wa watu le miliona tā la I o tō lima ma le paketi. I a ao o le fono whawai. Te wawai la I. Umana watu tupe ta watu ma ai kia ma meo me tau no e whai. A lefa me ua wholo mai. E la uri o le la au mai ia. La au atu e whai e whawhanga moa. Ka ingo e. Ona wha se ato ai leo le tala. The narrative has also been shifted because of all your fake news and your disinformation and misinformation. And that's how Samoa landed at the ranking of 59 out of 180 countries of the world. It's nothing to do with the freedom of expression of the media. Nothing to do with that. It's about the fake news created by who? You. Propaganda. You have continued to propagate, the real source and the real meaning of the story. Ia wanti la ia. Mela le nai tu la mai. Ile tau le ngafa le lei. Ile tu langa wo iai le pangati o le tunu mafua mai au. Tau mutu tala pelo. Whaingi kala sao mani tala. E a fo ie. E file muwaile tunu. O nisi taimi. Ele au mai tu le epa ma. O le teimi le nei. Ila au tau si le sila ma la uvawa ai ai. E peia. Wana o le toe to a tolu atanga to le HRPP le o lo toe ne. Da tu le epa fon toe. Mali monki. O laki fo le tutu la ia nei tonu o le. O le fono usu o le atunu. Le sawa o tau I loa tu ei. O ia ina nisi sui o le HRPP. Ale mea sa o toi paua ale. Wa ta tau fo le fata ape ia le latou vaenga. Wa le ato se fai numero le fitu le valu ia fai pule. E alo ia iona tau. O se vaenga fa fai tonu al mot. Wa sao. O tau se silei. E le ai a nisi e o mai inunga. O fa sa lalaunga ma le social media ma le upenga ta fai lang. Only these three. Turepa, Fontoe, Malimoki. So where are the rest? It seems like these are the only three members of HRPP that are left now. Ela mali ole a foi ole lava yaso. Ele fa fetai foi ale sui le HRPP le tula I mai le vai monga fa. Ilana whaafetai le pāremia, ma le komiti whaafoe o le tāpenanga o le ono, sifu ma le whātau sango le tuto o tasi o Samoa. Whaafetai ua toe au mai masila sila tupulanga Samoa, I le tū ma le anga I whanua, o le tā lolo. O le tā lolo. E whe tā lolo a I ai le atunu. E whe tā lolo a I le atunu, ono o le fisilingia o le mea lea. O lea. O le vāta ngata. O le sotanga, o le vata puia.
Ao ina fatu matula i se ngā ruenga matautia o se maota o se tamali i ma se lawa. Fetalai o se fale upolu i longa. O le mea le fai. Ao na fatu le malu o le tua. Fatu la i se ngā ruenga tele. E fai la o tu. O le ale mea fai. E fai alo leisi tupu, i leisi tupu. I lona maota. O le lawa fitalai o le fale upolo. A o le ale maota lea na fai alo ai ma feta lolo a i le atunuu. Ma toe la langa ai lana tū ma le anga i whanua. O sila Samoa i to o whaitau lia o Samoa. O tutu i le malai. Sila Samoa i le whaalele ngā pepe ma le whaalele ngā fulu le na whai. I ie te tele e anga tolu se fulu wha se fulu wanga. Mai moa mamoli mau. Ia tupulanga lalo vawa o le atunuu. La tau te le i vawa ai mua ni mea whapea. Nāna whawhitai mai tia 5. Le fionga le li whaipule. Whawhitai i le pāre mia, whawhitai i le malo, ma le toi le langaina. Ma le toi au mai o le atu, ma le anga i whanua mātango fia le atunuu. Wa sola aso. Wa matana tau pālangi a mio ma winga o tangata. Wa mumusu e to e whaia, ia mea whapea e ātangi ai le wha mamalu pea i tūmanga i whanua alo tātou o tunu. Ia alalkala alisiri inga lo limongi. E o le tufa ina o tupe ma ia manuia ai i tūmalo ma tangata uma wale na o ta maiti e toi fo i lea onga. Ai ua tofu sia uma i le whaasoa ma langu ta sia uma tangata uma. Mai tangata mātua se io o lava i le pepe wha ato a whānaua nei le tai au le stala le ingoa. Le tai se lau 5 tala. Ala le tala 5 mai. E o le tufa ngā tupe i manuia le atunu, e o le ta lolo wha mai ana ia pale mia. E le whia di mea whapea. Ala uto e wha manga le ngutu i le mea na ia tala iai, le mingao le mawhau ma mea na lafo il palemia. Whai mai e le tai songi, ma songi tulau whaafonga le tunu, ma lau fionga le li palemia. Danga o tala ia tu atu, se i tuma i le mua ulu o le whaipule lea, whaavale valea ma la fonga e le lafo i le tunu. Wanei, ia lula ia toi ai pua inga na ma ai ma folo patato tala na tulau Samoa i lau whaafonga mai. Na ngā ofo le taimi e tu o ilo whewhe. Te le talia ina, ni tu ai ngā tangata whapene. Mio le whaasau sili ma le wha maualunga, wā neila. Whea o iai tala na. Whea o iai tala na se ilonga e toi a fio whaalua mai Yesu. Ma se i sui le me oso e ai le la. Whea o iai. Toi o le tono al palemene, toi whi mai ana palemia na te le whaia. Te le songi se mea ta o se palemia. Kako a maka whalelei i whapena atu. Te mil nei manu leo te manatua. E umai ala upaya inga muri le wa alo atua nei tonu i. Wa ua fia tau sanga o i ai tonu ina. Se watu pea lo rangona lea. Ia i loa ai ele tamai titi lea. Whaavasenga ma whaatūranga leino la mawhauwhau. Wa tele tau sanga o i tono le mauta. Aia, i le sui minsta, le ai ma se me tasi e so iai. Aia, wana au nai komiti whaapare mene nale. Ioi, nai tau manongi ai. Ao se upu. Ia malato wato finga wha le pati whaupwhai lato ia. Ioi, whaafale tuia i lato. Ao se upu mea tau parliamentary. Not an associate minister, not even a minister of the crown, nothing whatsoever. So, you better be careful with the words e te talanoa ma e tau tala ma e whasoa iai. Langa lei loa, i uo leo, i awha pēnā fo i au upu mau,
maula fonga e fai. Ia la ua umana fai le nā mea te le songi se mea. Uma le malo tu le epa. Wati enda I le malo tu le epa. E te le toe songi lava ia I se mea. Pena o lava le tofu fai pule le u toe fai atu fai au. Wai loe te ngata ma wai lo vea wai eile matenga. Mate ia lau tupua. E te le tala fea ngai ma fe taui as a member of parliament. Le vai sau pasi e ave po sau taxi e hea fo e uli. Ai to e fafa to ai malisi mata ngai lungo lisi mata nga. Ala nga ole aka e o la uli ma po ma I le vai. Ilea. Le sau lea toi lu I wha valvalea le pare mia la te o. E awane toi wha ngā ina le tū la fono. O soli ngā tū la fono. Ma la tū la fono wha vai, the rule of law. E lima te inai le tunu. Ai whaia la uli, sau e whale tā wha tau tonga. Tu ia tā ua lo tā vale me lea. Tia I le tū la fono. Ai sau tā te tau tō whatasi. O mai malau whaiwhi au. O mai mamele loto spai. Ale whala māku malau whaiwhi au. Yeah. O mai malanga whaiwhi au lea na. La lafoa na tala ia Samoa. Mala auli ma le fast. Mai so se pati whai lawa e whapi ai le swafo le tua le manui ai malaia. O le nā fwoi whaiwhi au se I whai sana whautuanga. O le tamawha le anganga I le ri I lea. E le fitau I le nā mea. E le mawhai o na tātou ue whai se whaatautonga e whaatutua na I le tū la fono e te tau na langu ta sia ai tanga tau. O tau sila e le mea ua whai. Whai mai tia I la I le o tū la fono whai ta whaatautonga tū la I le iluma le tua. E whai mai le tua. Le whai unga le mea lea. Okay. E mea matua vale sau pa ule mea ngata I le tofa. Ole matua small kid ale to inga to whawhapea. Ia ele se fotuanga ia le. Ale ta mawha le nganga le na whai. Li mongi ele ai ele whai whapena. Le tula fono whawai o le malo Samoa. Io ma le tula fono ale tua. Ma se whatautonga whapena e whai e lumo le tua. Au tau se sida la iei. Alanta la uri o whai. A ia lo vale. Nili se tala la uri fia tali mei ngale. Aka o le pale mia ma soi. Wa maua tei I le tangata. His own guilty conscience has caught up with him and has come back to bite him in the butt. Le ai ma se tala se o tala nei a watu le monki. Le ai ma se tala se o tala nei. E te nofo ma mafo faui. Your words will come back to bite you. And that's what you do. You have to swallow them. I'm sorry, brother. Ale mea na tupu. Tango e toi wholo patatoa upu nā. Ma e tatalo I le tua. Wha mangalo mai I lau Faiva. Leanga o oe a. Na e pule ai lo loto maluai mai ai upu ia. Ai wha fonga le tunu. Ma sa boi le lalo langi atoa. Ule mwhaina o ese mawhau o tangata. Ne whaila ele mwhaina o ese mau. Le la u toi wha fo I atu I ate oe. Se e nofo mai wha longo ei. Ala se wha longo lo ai. Ala se wha longo. Ala u whaife au. Ala u e kale sia. Ele lei lau wha longo na upu. O upu lava na luai mai lo ngutu. Le o toi wha fo I atu e tangata I ate oe. Wa e lei loa la toi alo whanga ai ma toi alo fia le vaenga lea. Wa te tau ai. Ona e wha maua lalo. Lau loto I luma o le tua. Ia ma luma o le tunu. Ma e talo I le tunu mo se wha mangalongo oi. Samoa. O le tunu u whaitama. E wave oso ngō fie lava le lofa.
Ma le loto wha mangalo le tunu. Pe ana wha longo atu e se swinga wha pena ia te oe. Mo winga malawa mio mautala. Wa se sila foi. So se taimi la vai wha tala no ai oe. Dana e saua lunga wha pāpū sa la lauloa. E te le loa pae ma fola le atunu. Mai wha tu lou i le atunu. Dem fai. Danga foi ya. Te le masani ya. I le masani i lo ngutu langa te le i ola tautua. E wsanga i o mata. Ma le afu le lea. Ma le mū tingi o le vevela o le o ngā umulele. E te le i alu e tausi se whale o matai. Ma asu se ava. Io, ti alu e ave se apa whangu. E ta tafi ai i anisi. Io, ola whapalangi a fo i le. I tonu o le a fo i o le town area. Ngai ke sa wakala ngō mea o le tala noa lava a le supo kako o le pasi le town area. O mo foi no foi atu ia tu. Pe ona vala au mai na yo tu fa fine ia te. E winga ia te. Au fatu o e fai mo lo tu ngane. Talo fai wa fa ta si nai fua le fale tu o le fai fe au mo le vala au mai. Au fatu le ai. Io tau ma fai mai nai te mai tai talo fai fa malulu atu na yo tu fa fine. Ai mai se lava le fale tu o le fai fe au. Ia mo tunga. Tau vai atu iai, ele o au e mafua i le pisa. O au e fofola le fala, ma mo moli lu mambea, mea e tā ua i lo loto ma lo fatu, langa e tā ua fo i mea na i whaafonga le atunu. Ioi. Ai o upu e te la lafu mai i a te au, ma isi tangata. Lea nai lo ai. La atau o mai ia nai tō whawhine. To do the dirty work for you. E tau na e masi asi ai. Wo mai nai tua whawhine e tau pae ma fola le ala. Ma tau wha lau le lei le ala. Ono oe. Ala umano whatu saula vai i ele whale tua o le whaife au siau tua whine. Alu mua e tala noa i lau tua ngane. Ma whai i ai. Wha mawa lalo. Fatu ese le atunu. Ma fa i tete i upu e so na la lafo. Ele va lea Samoa. Ao Samoa fo i o leo mamala. O auto sisila ye. So se taimi. Wa uma upu e tala noa ma fa so ai. E saulava. E sumo. Ole ma tuatingi aparama. Ole ma kwaka kangi le aki apa. Lei se mamalu. Lei se taua. Lei se pa ia e afi fei mai ai. Le ai se ngana e ta ui ai. Ta fa fela na lu molile savali. Ma le to fa ma le fina ngalo le tumalo. Ya le na. Ya. Na e tuile na. Va enga wano manatu e tau lava. Ona pa i ai sa upu. Ai ata ofo i tate tilo le mena e fai mai nei. E te le lo po aiso a inga a ofena o wa o ngai a ofena o fai ngā luenga. Ai sila le le iai. I le whātulanga ina o le kolisi o Samoa. O le a onga. Ma le kolisi e tau wā uma iai alo matama whanau o le atunu. Ia nasa ilo. O le tai ulu tama. E tai i le a onga ato. E umalo lava pule a onga. Ma le sui pule a onga, ma fai a onga, so olo ma le. Ma le whatunu ngā le atau o sa vea. O le head boy a le atunu, ma lana kolisi. Ai te fia ula foi la i le pale mia. Sa head boy foi, le pale mia i lona vai tau. I le kolisia le kalesia katoliko. Ia St. Joseph. Wa vai lai powerful o me e te whafsanga i ei. Ele mwhaila ona tuu whatiu tala loa lau amio. E whaisi maa tu o tō wha i e te whalongolongo mai i ei ma e whasangasanga mai i ei. Te ofo la pe ato e whaisi si tala. I tua atu maluma mai po le lumanai. A o atala la wali i e whasal le te whaatala noina, la tu te whaatala noina oe.
O pau alau tala e whaitia tātia le nā vai. E se a fo I mātou mulu ngā veveo. Io. Ia, le mea lena e tau le whai wai te lo le lei. E te le manu mā lo, I se tu ai ngā whinaunga, e te lua whinaua I malei a tau sa vea. Pe an open forum on foi no vala rio e sau ta fa sanga ini yo to se to inga taimi ma o te polo misi ato e a fai te o mai lunga lo polkalame I will treat you with respect as well o te fa lo atu awa e te atu matangi awa e te atu ngatu ai sau foi te sau mo lo loto le lei mo lo ma fau ta pena le lei mai awa e te lei lor tu ai ngā la fusu o ke pomu ngai maoi. Ia re nā, o lea ua tā tonu lei tū lai lima, la tātou wō ia tātou telefou. Fo I mai, wha au. Ia le ngā Gagaifo Faiva o Samoa, malei a tau sa vea, leo rua I ali I se yuri I le nei aso, ngā fua male a matanga le nei vai aso. In this update, it could be a good time to get construction projects done with costs stabilising and fuel prices falling. New figures from the QV Cost Builder Construction Database show minimal change in key prices across the country. Diesel has dropped another 6.5% in price, but is still 50% higher than the start of this year. QV spokesperson Martin Bissett says work is still hard to find. The builders are being competitive because they want to get the work. I'm quite certain that you're going to get quite a fair and reasonable price. The government is touting how much the fast-track bill has achieved. The law, introduced in 2024, streamlines getting resource consents and other approvals for infrastructure and development projects. 24 projects have been approved, expected to generate $11 billion for the economy. Housing and Infrastructure Minister Chris Bishop says they include housing, renewable energy and mining. 9,000 homes have been approved through Fast Track, 400 megawatts of renewable generation, that's equivalent to around 5% of current generation capacity. Temperatures continue to break record highs as Europeans continue to swelter. The heat soared above 40 degrees yesterday in Germany, Czech Republic and Poland. More than 1,300 deaths have been linked to the heat. Germany's DW News says asked these people how they are coping. I was expecting warm, but not 37 degrees. That's like tropical. If they know these things are going to happen, like with climate change, why don't they act now and do something? I don't know how you guys deal with it, but like back home, Canada, where I'm from, we have AC. The weather's, very hot though. Boots are on the ground in Southland to build a new space HQ by early next year. The $4.55 million space operation New Zealand's project near Bluff includes a multi-purpose headquarters and workshops at the Awarua Satellite Ground Station. It's helped by a loan from the Regional Infrastructure Fund of up to $2.25 million. And that's news. To sport, and the only survivor of the Scott Robertson All Blacks coaching regime has wholeheartedly endorsed new coach Dave Rennie. Forwards coach Jason Ryle is thrilled with the direction being provided by his new boss. Unbelievable. Tremendously clear on what he wants. Pretty strong in his messaging around how that's needed and what's required, which is great. And we've dug in really deep to the All Black legacy. The New Zealand Netball Players Association says a lack of clarity surrounding the future of the ANZ Premiership is frustrating and taking a toll on players. Discus Queen Beatrice Faumuina is saddened by the death of former coach Les Mills at the age of 91, saying the track and field trailblazer understood what it was to be exceptional. That's sport. I'm Wendy Petrie. A whai ua mūlau paanunu, manatua. Tia ai ila lapisi la foiai mea ai. Ai leo le pini lapisi maasan. Langai le ai masivaing o mea ai mauna lapisi. E whaama umaua. Tamaki Turiki, all together, Auckland. Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutonga sa o te maitai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fo mai.
GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. Ua mawhai nei o na whaatau wantu top up ale Digicel I lunga o le upenga tafa ilangi ale ClickX Pacific. E mawhai fo i o na lafo aise leni I le MyCash ale Digicel I Samoa, Tonga, Fiti, Mavaruatu I le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fo i o na e listalai. Asisiane I le clickx.com e lafo aisau top up ale Digicel. Pe lafo ai fo I sau tupe I le MyCash ale Digicel Samoa, Tonga, Fiti, Mavaruatu. Morisi whamtalanga vla au le olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa I fale ma I e lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane I le upenga tawhailangi Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Música malia mana yasiba música malia sema ya night Ia, toi e whaatalo whatu ma le nganga whaaloalo I le whaafonga tāpoi mai le atunu whaaftai le tātou sponsor le Pacific Specialist Healthcare. Ia, ma tātou whale mai whaapitoa na e lua I tono o le motu o fiti, o le atunu o fiti. Tasi le whale mai I Nandi, mo tau tonga, whaapitoa o ngase o le whatu. Ia, ma le whale mai I Suva, tau tonga whaapitoa o le ngase o le palapala a ati, ia po le cancer. After ia tu le pulenga, ia, mo le whasoso li mai ua mawhai on au ina tuai. Ia, le tātou pora kalambe o le Gagaifo Faiva o le atunu, ina ua tu taula o na tiute mo na Faiva manaia, I le amatanga foi o le neiva yaso. A o tātou iaila I le mata upu lea. A wā o le foi watu ua o ngā le whanau mo le nei yaso, ma o le vai yaso muri foi le nei. Ia, o na tātou wōlea I le malolonga le whanau. O le nei foi kuata ma le nei semester, mo le lua vai aso o lumana. Mai o le tā ua foi lea o le tātou tā pena atu le teimi le nei. I le wa ia wha le leo ani ni ngā ruenga o ngā ioinga activities e mwhai ona whaalu. I le teimi foi o le whanau. I le teimi leo le a malolo mai ai ma o onga. Ai o le tula whono leo ua au mai anei mai Samoa, ma ua wha malosia mai fo I peo na sauno. I le fionga le minstao a onga. Ia ma lapata I ai le atunu u atoa. Ina ia wha malosia, pulenga mamalu o li I mawhai pule, ai mai se fo I o matua I to tonu o so o se nuu, e kalesia, ma le itu malo ma le atunu u atoa. E umalano toi fo I mai lea I le tu uanga lea onga le la tātou wo ona ia onga fo I a New Zealand la tō ia. Ma tāpenanga ina ia mauti noa that there are some activities to occupy our children when they go into the semester break within the next 2 weeks. Tā ua tele ia o le mea le nā mō New Zealand. Ei, ai a tātou wo le tu la whono I Samoa. Leo toi whamamafa mai le tu la whono le nā lea na whaatino ina. I le tele o tausanga ua mawai. O lo au mai ai. I lalo o le tula whono le o le luafe ma le iwa. I lo na vaenga lua. Ua toi whabanatu ai. Le tā ua tele o le iai o ta maiti uma ua au sia tausanga. E oa I le aonga. Aonga whata I tai. Ia, preschool, se o atu I le primary school, the elementary, secondary school, se o oi kolisi maululunga. Ia, o le ale tā ua o le mea.
Ona sa mai te wina fo I le tele o le poti, lea lava o lo vaia le tele o le whanau. Ia o lo whatau ula, whatau savali o meo whaausi mo meo whaalifu. Fo lea esi po lea lava po le whaalifu ufi. Ile awala. Le mea le nai tā ua I tele. Ia le toe tangai masila sila le wha malusia o le toi whaafo I o tātou whanau. Ia wawa ia tu iei. E lei titi fo ma le 5 afe tā la le sala. A mātua. Pe a whai o le mea le nā, o lo whaatala le pea. A o lea, wa o fua ta maiti leo. Wa iai fo I le fono whaavai. Wa iai paketi matupe ma whai o na whasosoni ai. I le tutongi ina o pili o le whanau. Ia po a fo inisi sa onga fo ia komiti. Ta ua tele la le vaenga le nai, le whaafonga mai o le tātou o tunu I Samoa. I lunga o le tātou FM 106.1 I Samoa. Ia mai se fo I ma le tātou Facebook page. Ia ma le tātou YouTube channel. Mai o te fia ia. Mai o te langolango ina le whaatula I mai o le whaamalosi au lea. Awa o le aseta sili no ona tā ua o so se atunu. O na lava tangata. A mata mai lava I le whanau se I o I le tupulanga televou. O aseta sili ia ona tā ua I so se atunu. O tangata e ola soifua malolo ina. To e ola a o ina. Ia. Ia vai lai le whaasoa le paketi ma le tala whaatau au tū o le tupel lea ua iei nei. I le tele o le se leni ua whaamatu watu ia onga I le ngata ia onga. Lau tele a le malo. A ua whaapena fo I ia onga e kalesia. O a onga tū ma oti fo I le atunu uato. Wha malo le whaasoa I le paketi. A le atunu ulea na pasia. Ia whaapena fo I le fionga I le minsta wa onga. Ia ma le komiti o a onga. I le toe au mai o le wha malusi. Au leo le tulafono. Ina ia o a tātou whanau leo. A le ale mea la o tula I mai nei. E o lava I tonu o campus maloto a onga. Ua o I ai lea. Le whatauina o le whala au whasaina. Le cocaine, le aisa, le pi, le methamphetamine. Ia e o lava fo I le maluana, ma isi whala au. E se le mata ngau le lipoti lea na sau. Vai aso uma, wo siria le tai lua se lauta ngata, wo le anga fai ai, wo le anga mafau. Aisea, o le ngase, o whala au whasaina, wa au teile mafau. Lara uto e fatu le unite fo le ta o le fale vale le sa ave I tangata I aso ia. O a fale tonu o la to mafau tu lo lava. O le upo to ia ta o le upo fape o le fale vale. Ai o le fale ua ave I tangata ona o le afianga o la to mafau. Mafua mai sea. Mafua mai le fa mai le o lo vevela ma ua papala I le atunu atoa. Ma ua solo faafi I le atunu atoa. E o lava I tupulanga talava uma whanau la iti. E o I tama I tai. I o lato tau sanga muli vātu le whaafonga le atunu. Innocent years of our teenage girls are now being searched by the police, reported missing from their families. Aia, e maua mai o I mea ie, e alu I o se whainga leo. Tupulanga te la vauta mai tai. Alona winga, wata atou I loa le lea, mea ie te tupu ai o. I fale I alu I o se whainga ma maua ai, tupulanga te la vauta mai tai. E ta tauna I le aonga, e ta tauna I le lotoa le aonga. E tauna I le lotoa, a le whaife au, mo le aonga a whaife au. E ta tauna I le fale. E tafa o lon tina e fsosoani. I ngā sesenga o tau mafa, ai maise o le pō, I le whainga o mea onga. Alal me lewa iai. Now,
Drugs and narcotics now have become an epidemic. O se whaamai. Wale mwhai o le tinea. Wa le tautu te whesiri nei. O whea na iai le tolu se lau monu tupu ia na tapu e mai leo le nei tau sanga. Ma le la tau sanga. I le wha se fulu tau sanga ua tuana i atu le teimi. O tui le epa ma le hero pipi sa tu malo le na vai tau. Se a e whalongo ua pu e maisi tangata. A au mai foi o na wha molo au o tuala ia le system. In the court system, you will never hear about them again. Ai isi tangata whai ngā ruenga le malo lea. Na maua nei. Stasi foi sa vea ma sui komisino o whai ngā palota le tunu ma le komisi o whai ngā palota. Ia. O le ala le tua ngā lumana i le tātou te tilo ne ia tātou whanau le ngata i le leo i le aonga. E mau atu lai whātau savali ia ni o loa fo ia saina ma i loa ma o loa nisi tangata whai pisinisi. O le no whanga fo i lea. E pu e ai e tangata le anga ma fau le anga o lo lātou whaatau ina le aisa. Ma awe i tamaiti nei e whaatau savali ai le aisa. You see the introduction of our younger children that are left roaming around selling stuff from street vendors to out on the streets selling different items and different products. And this is the other way, where drug dealers lure these young people, young children. Ia lele wa ofo I tono lotoa. O tono lotoa, la lea. Talu lava o na tulai mai ia le mata upu lea I le iai o le komisina, sui komisina leo lo o tulai mai nei. Ia, o ta whawhetai, o sili atu le lua se lau mun tupu tangata o tapu e mai. Ao le si fo I la lea whawhita auri o lo tulai mai. E ta tau o na iai se system, e malutia ai mea uma ia. O lo tau fi mai e leo I a lātou oso whainga. Every equipment that have been seized by police during these raids, and the police should have the system and the power to seize these products, seize these items, and seize all these guns, money, equipment such as computers, laptops. Ala mea le foi lo te tilo atu nei ai. E lei lopo fea, na lei lo loa ai mea nei. O ai leo ia, ua whamatu atu I ai le responsibility, male aia ta tau e mawhai ai o na lātou tiute mamata whai oi nei. Whai le stock taking, wha mau maunga mea nei. Ave le office, ave le a ao le komisina o leo. Le foi o tau sila tu nei e. Le ua wha molo au atua le leiloa atu le naifi, le anga ese, po se tamai naifi, ma le sa mala lea o lo ta ua, na wha o ngā ina, e le o lo tu ua ia, mama salomia lea ua maliu foi. Ia papali I sia figau. Le ua leiloa sa mala leiloa le naifi. Oi na whaia nei mea. Oi e tu ua ia I nei mea. A oi ni leo. Na tu I aile matafa ioi lea lātou te wa aia wha le lei ia mea nei. A o whea la se potu wha apitoa o lo o teo iai samples and all the physical evidence of cases that are yet to be solved within the court of law or in the crime system. Whea iai. Tāle mea o le whaia wha le I wha maunga o ni mea e maua mai. A whea la ua nimo ma leilo loa I ai mea ne.
E o atu le teimi o whaamsinonga. Wale ai ni whaamauninga. O mea whaitino sa po e mea maua mai, ma hao mai le teimi o swa inga leo leo. Au te matua i o uof. Le foi whaafonga mai le fionga le li paramia. O ia foi leo le minsta. O le matanga luenga. O la u lea tu o lalo. I lau o fionga. Ma le matanga luenga leo. Ta fe se tele o ni tupe. Na po e mai, ma maua mai. I oso wha inga e fia ia na alu nei. Feo ave i ei nā tupe. O wha au ngā mole matanga ruenga leo leo. A feo ave i ei whana. Feo ave i ai ma pauta ma nā koti ia e maua mai le teimi lava e tas. And I think there should be a system where all these items can be recorded and given a responsibility to some people that are reliable and trustworthy. Lato te teu ina matu oile ki e whaine mea. Awa ole mea sili o na tau. Ole wha mauni. You know, o ai ele o wha mauni le wha tino ina o lato tute. O ai ua wha molo au atu ai lea ma ta upu ma leilo loa atu tupe leilo loa na koti leilo loa. Wha maumaunga o telefoni. O laptops. O isi aisa e maua mai. Na koti uma. Au te mtuata li tonu e o ngā tele le nei tu o lalo. Ina ia tanga i masila sila fo i eila o fionga le li paramia. A o vea mase e iai o le minsta o le matanga ruenga. A o whafonga mai fo i iai i o le komsina. Le sui komsina le sunga le ataua. Awha masanga. E te tau o na toi whaatu langa le lei. Ia se awala. E wha mau popo mai ei mea nei. E a vea fo i manimori mau. I mea whaitino. E wha mau ni ai. Ni osa wha inga mani soli ngā tula whono. I le taimi e tāngo fia ai mata upule nei. I te tonu o wha msinonga. Tā ua tele le nāme. Nā leo wawai atu nei fo. E fo inisi o leo whainga ruenga le malo. E mese la tau ia o whaasala ina nei. Ia po se tamai tai fo. Whaasala ina i lea. Fosi wha malosi. Le sainia o le swafo sis tangata ma le whaunga ino ni whaamtalanga patino le nā tangata. E taimina le stala ai tangata mo le whainga pānota. Ia reo whalonga atu wa le whalpuipui ai ua whaile sala e nofo vava aia. Ia maalu e whaila na community service pe se lau epe se lau limas fulu itu la e whainga luenga fuai. Masalo ai o ni lipoti le lei mai se whaife au po o se matai o se ainga ia e whaasanga i le ua mōlia nei. Awa o le mea saoa o le ute whalongolongo atu nei iai. Fraudulent, the Election Commission for fraudulent will amount to serving at least 5 to 10 years. Fraudulent. Whao ngā ino se swafo, matusi, masaini e fua se swafo se stangata. A leo te whalongo atu nei ai. Ia pēna al se lau i tu la ea, pē se lau li masfulu e alwai lea te maitai. Ia e whai ia lana community service, mga lue fua mō tangata lau tile, o se whalapu putonga. Ina ia whai masala, o lana soli tu la fono lea na whai. And why I'm saying this, 100 to 150 hours community service does not deter and doesn't reflect the weight of the crime of fraudulent. I may say, yeah, o ingoro tangata. Yeah, I may say for o se whamatalanga patino i leisi tangata. Ia le ngata le nao le whanonglonga tu nei whapeo se ti akono le kalesia
o se ekalesia. Ai ele so tanga o le tamaita ile. Ile teimina nga lue ai o se tamaita ile matanga luenga. O le whamaumaunga o le ofisa o tausi mawai, po le UTAS. O lea lava i ai, te ngata whainga ruenga ale malo. Tā te whanau noa, i lo te whanau atu, ia, ua tau valea mai ai, pa ua tau soli tu la whono. I o lātou ngāi o inga, pi o ma le whaala tua. E le manuia. E le manuia, mo se au whainga ruenga ale malo. Lala fo na o le tele o teimi o te whasoa tuai. Ma watula o tima inga wa le to o tele o nisi o lo o ngā lulue nei mo le malo. Ma mata ngā luenga le malo. Nisi fo i ua ave e le whatu tuanga ua fili tānganga e le malo ma le mata ngā luenga o whaululunga ia. Po le CEO, po le ACEO. O nisi sa matou ngā lulue ma o onga ma o tawina whatas. Mai o la utala lava le nei a vatu i le au whainga luenga le malo, ma so se au whainga luenga lava. Ai mai se lava o tau ia. O tau, o le au whainga luenga le malo. O ma a mau ia e le furia o le ele, e tapa i ai le pale mene ma le kapeneta ma le whainga malo. I teimi uma o le paia inga. Wa umo na o tau wina whapitoa o tau i anga wa ese, e tua atu i ai le malo. O tau e lima ma vai i ai le malo, e wha ua wina le tau tua mo le manuia o tangata lau tele. Ai a wha porokiki no o tau manatu ma o tau mawhauwhaunga ma ngā yo inga e atangia mai ai. Ai masani ni whatul tala le nei. E tūlai mai pulenga malo ma mau watu lea taimi ma lea taimi. A o tau lea whainga luenga le malo. O mau ia le mawhai o na fuli. E o mai pulenga ma o ese atu. Lea whainga malo ma lea whainga malo. A o tau e tūtū mau pea. Tau te tautua ile malo o le aso. You serve the government of the day. You don't bring your political affiliation into your work. Because why? Governments change over time. And you, as public servants, will remain to serve the next government of the day. Yalmena te whai atuai. Talo whai. Tau te le whaatawaina. Lo tau wala aunga ma le whao uina. O tau o le whaatua tu wanga leo le malo. Ina iau tau whaatino ai. Le ngā luenga e whasoa e langu ta si ai ma manu via le atu nuu atoa. E ala iu no whai atu. Nā walu ese atu le epa ia malana whai ngā malo ua uma. Mai leo se mea te tau no tau lalango pēr i ai, ma whaalongo pēr i tala atu le epa, ma se whaatonunga au mai i tangata nai le whai e tangata. O mea nai au mai ma whautua mai o tau, o mea tuli ai o tau. O mea tutuli ai o tau, ko olore e kui chief. Tia i le awa noa sa tau tua ai, o le tupe sa maua mai. I lau au nanga i le atunu. Tau wala po lea lava matanga luenga sa e ngalue ai. A le whaatino, tu ai le whalawa ma le paka i lunga le lau, wale whanau. Tau tu ai le montanga i le kalesia. Me whai ale nu. Whaalawe lave e whaale ai. E saula tu le epa manisi o la wali ina o mai e sefe o tau i me, i e tau tefe. E le leo no tau wha maoni e le whaatino ina o tau tiute ma. Ma matafa i oi tau ave ina i a manuia le atinu. E le isis, ala fo na la yo no fo ya tu le vai tai e le ma fai le malo ona nga lue ma se au fai nga luenga la to te le talia ina le fai nga malo fo tatia la auto polo kiki ma auto ma fo fa pena
ave le wha mua I le whainga malo ua tu lai, e whau le tu la whono, ma whaata oto a lātou whainga wha vai whau tasi le nā mea e lai o nau whai atso. Ioe. E leo mai la uli tau muli muli. E le blueprints lea na whai e tu le epa, ma le HRPP, le fast food mon tupu tausanga. E ai tu la fono e toe asiasi ai, ma toe au talu, ma toe teu teu, ma wha leia, ma sui ai whainga wha vai ale malo fau. Ustai I whainga wha vai fau nā, o tai ala fau nā ua tātia mai. Ai le, o le whapea, o le tula ese atu, o le whainga malo tu lepa. Ai tō e tau muri muri ai pēr, ma wha longo longo pēr I ai. Listen to the new government. Drop your political affiliation and the ideology that has been created in you in the last 40 years. Yeah. On mentality na le o yene. Yeah, te talo. Ina ia masuinga malie. Malangona mai e la tau nei o uso matua whawhine. O tupu mai o lea tanu I whale tua matausi. Wa o mauna o tawina matapena ina le lei o tau. E o tau wanga va a wha apitoa e tau tua ai le malo. O nisi ma le to tele o tau. Wa mai o na sainia kon kalate ma whaia tau tonga o le loto wha baoni. E tau tua ai. Ma au auna I le atua e tasi le whainga malo e tasi. Ai le o le lua o ni atua e tau tua I ai. Ale mea nea le masana watula purakalam. Awa le fifia le whainga malo o lo I ai nei. Ma lato whainga whawai fau. Ai tatau pēr ma la lango I atu le epa. Ma le HRPP o lo otoe, e le otoe se ei le malo. Ma le iolo whawai le lei. Ioi. Nai lo nofo ai tonu ina ma e a meo valea ai. Ma whai e isi mea valea. Soli ai le tu la fono ma wala wha la tua. Manuia I lava na o e mani tangata to la I tima lo to ainga. Ai safa ato ai le atu nuu atua. Maona tangata. Nea peo lau tala lena whai atu nei. Nana o mai au la uri ma le whainga malo le fast tonu. Ele I lewa ai saulo ma le tala. O sioki fua lau. Sioki ma vai lau. Ai sea. Nai tau te whaafonga ele o whaatala no ina. Ele ngata ia aleke eke roma ele nā vai tau, doctor. Ai whape nā le fionga ele komsina o le min star o le soifua malolo ina ua iei nei. Honorable. Ba au o lo fipo. O la le tala. Wala na le lo fala o le lava fala. La mi vale o la wori I nga lu tonu I. Yo wa tasi le mata upu onga ma le mata utia na lote nei I le tala fa tau au tu o le tupe. O lea. O fala. O le mauta ngase. O le tutulu ma ua pala. Leilo loa fuala au, e maua fuala au I whale tala vai tū maoti. Ai le maua I, ma fua mai sea. A lena sau noa lava, le suenga, le fionga I le li minsta. O le system o leva na whata oto, e toi ono masina loa. O lo to toi, o le sapalai lea o lo iai nei. O fuala au, e mana o mia. Ua ta tau o na whaata oto le si oka. Aia. Whaata mala ma whaata la le lo tau tiute man matafa ioi. Wau tau loa le le ia o le system le nei. Toi ono masina loa. The supply that within the next 6 months
Whatever is left over, the new order must be filed now and put forth. What tau le fai? E rei tala noa I se tūlanga o le pangati o leo se paketi pas tupe. La sa iei tupe. Money was not the issue. It was the people, public servants that worked for the Ministry of Health. They shied away from their responsibility. And what is that responsibility? Within the next supply, whatever is left over for the next 6 months, a new order must be placed straight away. Awai le whapea nao Samoa. Se atu nuu nāna tuatua le oka sauro le teimire nei. Yeah. It will take some months. We aren't the only country that are ordering these same prescriptions as others, like Fiji and also Tonga and many of the Pacific countries. O le mea nai whai. Aia, tau whata malai o tau tiute. Ina ia, tau valea le whainga malo fau. E le ngata lai le tuai o na oka mea ia. A o nisi o tau ia ngā lulua e le mautanga ngase, male mata ngā luenga le soifua malo loina. Oi, tau te feite le whainga malo fau, a e tuai e o na oka. Fia la ni o tau mātua na feoti au ni tangata, se au mai le lisi, o e na mali liu ina ua le au maia, fuala au i e le teimi talawhea ngai te tau na tau nuu mai e le oka lea. A fua mai au tau ia. Tau te feita i le whainga malo fau, malango pēa i atu le epa. Ai o tau le oka i nai fuala au mō nai o tātou mātua. Mai maupea na iai se survey, mas a research into the names of the people that died during that period. Ta tau na su o tau whasio tangata. Awala mea tonu wale na, manslaughter. You should be sued for manslaughter for not ordering on time these prescriptions for these people. Awai nei loa. O nisi au tangata o lo tō ainga lea na maari liu i le leo ka ina le whala au. A o oe te ainga le tō ina male o le matua lea e te ngā lue ai i le matanga ruenga le soifua malo loina o se tasi leo tiute e te iei le komiti o ka ina le whala au nei. Wele kou lea alo lofa. Ka ingo e le meo le ai o se mafau fau. Ma se wha tō whala inga e te tala noa i ate o e talo fai. O le ale o ngongo nei mea. O ai lea afianga. O ai lea o le a afia. Ona e ngu lea. O tilo anti. A o oe le sa ele whare mai. Sa tauna e loa le mea te tauna fai. Your silent, guilty conscience will stay with you until you die. E rea lua se mau. E te no whaama oi mai a whaama ka whiwhi e ringi me uoka whai. E lea alwhasio tangata whaamoi moina la. Alwhasio tangata paivalea. Ai leilo, e te tauna mōri alwhasio tangata whaamoi moina. Because you did it deliberately. Ai tau leanga i le malo. Tau leanga i le malo. Io nāle o le si tau ngā yo inga māta ngā ma le whetau i ma le soli tu la whono na whai. Ta pē mori, ta pē ai ma meo cameras. Tala le nā le whionga le minstai na u whatalo i nei lunga o le tāno awa. Ta pē o ma cameras whailo ma le whatanunga le minstai. Ia o atu nā nei le whiawhi, wa umane replace uma mori, replace uma ma cameras ia. Aia, na maua le cameras na, le tō tele. Na o, ta pē mori, ta pē camera, aia o le pō ma le whiawhi o mai lori. O mai lori e lau atua i le pusa o le mele, tele o le mele, fuala au.
Se o tau sila iai. Ia winga mātanga. Alale o tutulu I fofo I male. Ta eiti o ata. Le anga whai tutoa. O le maota ngase ato. A timu susu uma mai ma teine fo mai ma le au kausi mai. Ai sea. Uma na fau le fale mai, fau le fale fono, fau le fale fa masino. Wa o tangata sa fatino ina ngā luenga nei. Ai wa ta oto atu le au whai ngā luenga ma le malo. O I la tau nei e wha so ina mai. Lea. O la tau nei a maia. Ia le meo le renovation plan e po le tulanga fo le la tau te o ai. Ina ia su ma tulanga fa pena. Fa le atu ai. Ia mea na fa tino ai ngā ruenga mo. Wa o tangata. A o le vainga leo au mai a I tātou. E le ima se mea na whaia. Le ai se planning, le ai se renovation, le ai se mea na whaatino ina ia mauti noa e le lei ma umis taimi e whao ngā ai. Ia lea maota ma lea maota. Ia na, ngā ruenga tele na. Le maota ngase. Le whale wha masino. Le maota whono. Le parliament. Se I wawa ai. Ua toe tuatu I tua ia le mata upu lea I le vā o le fio anga o whenga ma leo vā atulou taulangi o lea fo I o le o a fio anga nei a solima ma le sono November o le tausanga le nei lo no winga o tātou tū la lata fo le kilisi masi ma le tausanga fau. A le la o tu atu nei. Ina ia o le au vaa ma whenga. E fua a toa whanua ma au mai I luma o le whaamsinonga. Se whaamatalanga I le mafua anga nā lai ona no foia ele nei. Ma le fitu se lau tolu sifuma le lua eka na whaamatu atu. O nisi I o vaenga o le whanua o whenga. A wafoi, e se fulu ma le valu, a inga ia e wha moe. E te tau no o atu e ua maua ai ma se tonu le aso lima ma le aso no. Po a whe wha tu lai ai, ma o ese mai ma inga nei awa, o le wha I unga lea muli na whai le luafes, luasfulu ma le wha. O le ata atia, le wha a te a ese o tangata ma wha tu lai o tangata ia. Se ia mai ia le tawalumanga o le whaamsinonga o whanua ma swafa. Ai tasi lava lea ma ta upu e au te tui malo fia tua I pea. E le fionga le li parimia ai mai se fo I min stao le kapeneta ma le min stao whaamsinonga. Le fongafa le tolu lava lea o le whaamsinonga o whanua ma swafa. Ina ua tāwa vai ese ina ia lua ai ulu o le whaamsinonga. Whaamsinonga whanua ma swafa ma le whaamsinonga o le Supreme Court o soli ngā tulafono. O le mea mua, ele o lava ma iai ni tangata e whaatotonga ai le whangafa le tolu lea. Lua, ele te tau o na tāwa vai ma lua ni ulu o le I tu tina o le whaamsinonga. E le te tau. Leanga oi nā, ua tau fia ai ma lea ia te tau, a tangata ina ua mai o na tango fia se ma taupu o le whaamsinonga whanua ma swafa. E anga ia tu ai le Supreme Court, whaatasi ai ma le Court of Appeal. Ia tau le nā leo o tipi ese. Mai le tau mawhainga lea.
ina ia whaatu ma oti, ma lua ulu o le whaamsinonga. Ai ale saunoanga ale fionga i le alori. The May Honourable Justice Lesatele Rapi. This law, the 2020 laws pertaining about the courts of land and title, it is a piece of legislation that was badly drafted and ill-conceived. Ill-conceived and badly drafted. Whatusa i se whiusua inga ua mata ngā tele. Na whama ite ai le mai a le whawhine le anga le mawhauwhau. Whiusua i male tamaloa e le anga fo ilona mawhauwhau. So the couple, they were both mentally retarded. Whiusua inga le nāna whanau waima mai tō le whawhine whawale valea lea. O le pepe o le tulafono e whanau mai e whawale valea. Ill-conceived mai o se tulafono ua mata ngā tele lona osi ina, malona whaatulanga ina, malona whaama ite ina. Ill-conceived, badly drafted, leo te tatalo tuai leo fionga le li paramia. Whapea fo i le fionga i le minsta o whaamsinonga. Ai mai se foi le ofisili o whaamsinonga. Sunga pari. Whaasolo buri. Ia lata mai lea au le me velo iai. Ia lea tu la fono. Lea sau noa le Satele Rapi. O le awali ia na tusia le tu la fono. E inua e la tau le whangupia a ki kifa umatuai ali imatamai tai o le whaamsinonga Samoa. Ele ngata i whaamsinonga whanua masuafa, ai whapena fo i whaamsinonga o sori ngā tulafono. Ioi, ele manuia, ele manuia. Ai le ngata fo i lai le na. Ua utau sila i ai mea ua whai e tangata nei. Toso maila ia lea of pulea i atila. Ave i o e Faiva Palestine o le whaamsinonga whanua masuafa. Ai toso whai malo mtu mua Matthew le msio e alu e vea ma komisina o whainga palota. A o le awali ia, sa fiso soni, i le e sa vea ma minsta i le teimile na. Ia fionga ia whao le sa kato pau ainu u. Leo wa whai langi le fōlanga. E whawai matusia le tula whono leo. O tōsi sila i eile mea na whai. Ave ese mai la ia lea. O whai malo ma tu mua Matthew le mesio. Toso ese mai le komisina. O whai ngā palota. Ai ave whatau tō e whai ma plestene lango i afpulea i atila. O e wau tō wawa ai ele reshuffling ai au mai ai ave tu le mele. Lea lau au mai lau ri ia. I le mātou whaamsinonga lena whai nei o manunu ma so la ua. Wa teit mai e le awari ia le tū o manunu tu lou lava. Tapunu u ia le afama. Ma maunga tai ai mai se foi le nofo i tū ainga ma le safa inga le flufi. Lea ua mai le mātou whaamsinonga. Lua lo ia manunu, sa le masani ai. O mai e tau mai i to tonu al whaamsinonga lea ma tau watu le plestene al whaamsinonga. E te le lo se mea le Satele Rapi. E te le malama le tulafono. Au e te fia poto o ma ua lea na tusia le tulafono. Ma te loa ma mau le tulafono o nei lo oi. See how this is going to pan out. Because now, these two drafters of this legislation are the two lawyers for Manunu. And now they're coming to tell the president of the Lands and Title Court, you are an idiot. Tu lau whafonga le tunu.
E te valea i te le, wau tau sisi leo mai lau ia, o le la mea le na leo fai. Niwe, i leo mai e tu lei le mea ma le mata upu lea manunu. Leo a vei la ua, oni lo ia mo le tu lea. Tu lei le mata upu lea, e ta watu le fionga. I le Palestine o le whamas nong whanuma swafa, tau te lei lo se mea. O maa ua lea na fasosoni, e draft le tu la fono lea luas fulu. The bill 2020 for the Lands Entitled Court. We drafted that bill. And we're telling you, you don't know nothing. And this, o inga langona lena, ma le tua inga vaenga lena, ele tutu la I mai le awori ia. E whaasanga taui o le Palestine o le whaamsinonga, ma le tutino o le whaamsinonga. O whanua maswaf. Le ala yono ta whaiatu la wafionga I le pale mia e mase fo I le minsta o whaamsinonga, ma le tutino le komisi e roina le mata upule nei. Alo whangia le tangia le pumate ma le tōtele o a inga. Ua mawhatia ona o lea tula fono whapea. Wa o ia tatau. Ai ua uma I unga whamsidonga nei. Ua uma. Maro le ainga le nei. A leo o toi whaile whamsidonga. Ona o le au mai o le mta upu lea. I pili ia. Luas fulu. O mea na whaia e tangata. Ina ia toe lau li liu ai le tula fono. E whaatanga ai le mana onga le anga. O le papai I mea sina a isi ainga I o lātou whanua, masuafa, mataulangi. O lea nuu lea fionga. Swafa le tai tau iai. O ngā ele ma whanua le tau iai. A ua whaatanga ono le toi amai o le tula fono lea. Alale o lewa na momoe tia sa. Ma whai langi le tuli ngā sia. A I la tau na lo tea ma whaia I unga o whamsinonga nei. O I la alu koe eli mai ko inga malo maku inga whai unga o mele. Alale sa o le mea. Ale mea o toi whaatanga I lea mea mātanga. Na whai le tula fono le nei e au noa ma le tilo la wali ia. E masa ai le toto le atunu, ma whetau wa I le atunu, e tango a upenga tangata. O le oti la wale mea o iai. Nanga fo I whata mala. Nei tāpena ina le lei le tula fono. Talo whai la isi a inga ma isi I tu malo. O lo wha longo mai pēa I le nei whinanga, e watu, le au ma le pō. Koe rena mai le luas fulu le la o mai lua, le o mai lua fe luas fulu le ono. Lea lava e whai. A oa ni teu unga, I le te tau na toi whai I ni teu unga. Nao le ata o tui le epa. Ma wha pēa ai, e le ma whaia, e le vaenga whai o le fast. Ona wha tū se tū la whono. E kiaunta ai le tū la whono, lea pē solo ia fo I lea tū la whono wha pēa. Wha vele valea. Ia lena. O le tu uanga wa onga ia la o mai, mātua, tā ua tele, iei nei activities o iei tamaiti, o le vāsa fautu wa onga, umai las wharawai le nei, lua vai aso lumanai, tā ua tele, le mata I tuina o le whanau, ni ngā yo inga le lei, activities a ngā iei le whanau e whao ngā le lei ei o la tu teibi, se tamaititi I le vea se tā vale, ia, ai mai se fo I le tūlanga I o le anga I o tabaiti swimming pool. Le whasoa le lei e tusa ma le paketi, e tau na iei le susu, o le whalawa, o le pata, saimini tono le pantry, I o mea tau o lea watu le whasoa ina ia no fauta I aima, whasoa soa le iei lau paketi ia iai pea, ia tau mawha masani ia tamaiti, le fuamoa, ngai apa e lengi, ngai apa pepper noodles matulanga whapena, ia whapena fo I cornflakes ma mea ai ia
masani e tamaiti ma ola to ma ina ia awone I fia aise tamaititi o iska maki o kulo lava ele se me kongo le pantry po le fo se me kongo le pusa isa ai vai le konga fo ngale le au le fai ko le nga o lo ku le do le mal pusa isa e ke sa o ka ki a kul pusa isa o ku le ka maki la awai o le se me kongo le pusa isa Ola le fai se tala I le so I le taunu unga wo iai le mata upu atu loma. Fa pe fo ia le fionga ia to lupe o le fale alili tasi ai paule me lea wo iloa wo fa le nga ina le nfo o le tu malo ia ma wo le manuia le tulanga o le tau mawhainga le fionga ia to lupe. Mai o I fo I o tutali tonu ua seta I lo le president so lona winga ua whaatulanga I le unga le whaamsinonga e whaatatau ini isi fo I lui o meo election petitions mole lumana. Ai o le mea leo no whaanonoa le mata upu lea. Leanga sa iai le ama noa na tu inatu e whaamasino. E le lo ia a le fionga ia to lupe ina ia au mai ai ni ana mori mau. E mawhai ai o na counter matali atu I mori mau ia na au mai atu iloma. Neango lea na intervene le vaenga le HRPP e te taula o na au mai ni mori mau. Ia ai po se sasi te isi le tapenanga le fionga I le lo ia atu lupe. Il na lea na le au mai ai ni mori mau pe tasi pe lua sa te tau pe o na iai ia ni mori mau. Ia ma lea la fo I whaatali ia le whaiunga tustusi ai pe o le tala vave atu na le mata upu lea. Se ai se teimi au mai se whaiunga tustusia ia o na vase fo I lea ma mai o le lei ma tilo iai. I le finangalo ma le tō a wha masino ia na malanga atu I New Zealand e whaatino ia le mata upu matang fia le mata upu le na. O le si mata upu lele I au moia se whai unga alo ia a lewa tātou I loa lelei. Ua le manuia a toa I la ua na fina wina ia le tofi. O vai maunga tolu. Lea la e wholinga mai ai. Ia. Ua pa uma ia le sunga ia lautimu ia. Whapena fo ia le tofa ia taio ali seu o lono winga la. O lea la atoio, o tolu la wha iunga ia o le a whaatali nei. Ma whainga pa lota la iti lea o le a tātou wanga I nei iai I se taimi. O mua o le pa lota la ititi a sa whata. Lea o la ua tāpena iai ia le sunga ia tu ia manisi foi. To le foa ma le ua. Sui nā tūtou tasi a leo te ilo le lea o sui umana o le HRPP. Ia, nā ona wha leo mai a wha pēle ini sui ale ilo o to lua le na. O le to lua le na o le independence a le HRPP. Ia, ma le a fionga I le tama le fale. Tu ia pai le toa. O le sui le na leo o momoli I le ainga. Wha tutua I le tua Samoa o tas. Ia fatasi I loa. Ma le whainga palota la titi. O le a whafonga se aso e whatino ai. A whale a lili tas. Ia. Talo whai. Ia o lono winga la. O le tai lua pai a inga leo lea le to e tau fituri ai. Ia. Lautimu ia. Mai o te loa foi. This is the end of Lautimu ia's political career. Ia. Te lofo e to tele lava sui malo losi o le whatutua I le atua Samoa le ua tas na ua amata no tāpena foi. Mo le toe tali watu o le fionga le li pāremia I se teimi o mua. Ia, ma whapena foi o na whiutanga I. Ia, ma whituna I muni au I ni tātou sui le nei. E tau vai ma fina wina.
ia tofi o le itu malo. Ia, alofa mai le atua vai lua tusa so tātou manuia. Alofa fo i le anga le lei o le atua o le tātou o le ipale mia, ma fuafuanga alualu mamau ma le whaletua. Ia, ma avanoa ia li i matamaita i fo ma i wha apitoa. Ia, awa fo i le siaki. O la fo i la o ma pisa o. Ia la wali i le propaganda media pa mawhesiri. Ti kako ue po i mwese haka pe ngasau i le pare mia i sanga private jet. Ai to a fia fo i ni ana skula ki o au mai. Wa bea umana e honi te ngata. Mata i tu ai ma. Mo mai mali poki mai. Nga o mea lava i wha tupu masei. Ia ma wawa ai ma sai i mea e whelua i le pare mia. Ama ui le pare mia i. Kau muri solo ai ale au ai la lafa i au ato tolu minute ona ta leo le tu lai ono pa mangalo se leo le ona tatou fe doa i le nganga i fo Faiva i le aso tao mnu tele tatou tunu ia fa pena fo i tali ngā su o le fiafinei o si ngā taulanga a fata oto fo i to fanga o le fiafi ia manu tele lava malo longa ala fai i le alofa o le tua ma folinga i le tua i le aso tao ia fa pena no fusia fau ma lo ma moli lapa fa fitai ai le tua i lana me alofa ma lana pule to i le soifua lau le leio le tunu ia tele lau sunga i le producer lau sunga i le tofa ia fonga mua po le telenga fo ia se Manu Francis JUN o le uso ia sau si ufanua ia o le kapeten i le nā o le tātou wa moe le fiafinei i maua se finangalo ia whapena fo i ona manuia le whaafonga tāpua i mai le tunu le i atou sa vele nei alo fatele mo oe po whea lavalo e whaafonga mai ei tufa le tātou por kalame press the like button or even smash it and share our program to all our friends and families. Nuia tele Samoa, soifua ma ia manuia. O le ese tatu po funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali fo ilea o taimi whaingata o le malang